Yang jaga berat. Kesi tungku imum dalam kampung tu haput tu halapan. Nyan menyonan dan putang peng pubungo dalam kampung mulai tengah duk rapat baik le. Baik murka Allah. Taman nurakan tengah hapui pajuh tengah mendum. Kesi sek deh saban. Baik le putang peng pubungo ke rakyat. Putang sejuta bayu. Hanjir tengku peraturan awaknya. Nijuk pelang kurunsi, bahijuk kurunsi ke deh. Baik taman nurakan tengah ke garaji. Cok pengampung puduk lah kampung putang ke masyarakat sejuta bayu sejuta dua bumendasar dah mandu maju hansip dasar urusan semayang hansip dasar urusan ajak bertamah lam nota peribah peng ilang kampung nah putang peng pemungong pohon dalam kampung jauh jujur Pak Kesi pindah tengah baik laknat Allah Tuku imum pindah baik nak le tengah putang juta bayu juta baik gelok-gelok dalam neraka tengah. Anak muda orangnya umur leplo le ada yang baji hanya nan jana kam kawin padu kamu leplo le hanan jana kam kawin ibu tunya ongon ni nyaji leplo mong kadengku nyaji leplo mong kamu mi cekot gelo gop ibu tunya hanan tinggal le ke kawin tirau linang gucum la kau ikhlas karena Allah Taala gebi pahala li Allah kurinang nyan lagi ka gucum siga hijir aswad neturi hijir aswad bo belem nya ko long gubernur tem pilih tem malam nyo anu tem singoh bae tamang orang lain bagi pen struktur ribe apa mandum cat bau langen ngan struktur ribe penghana daturi bangsa Aceh bangsa paling pungo kepeng bangsa terpungo kepeng bangsa terpungo ke pangkat dan jabatan maka lagi nyo nasib Aceh nyo lagi nyo nasib Aceh ngi Gepe orang sakit geman. Nyo telih long khun tu bet nuwo nak pegah bangan tungku dukun ci ni. Nyo talun dengan wago. He sawan ijo sawan kuning sawan jimael lang ketepang muriahun kunuhu gede murudu gede pedada he jin jinim jin anemit jin matang lempang dua. He jin bireun jin urang jin kutaraja boh krol kalumplah kumunyan kalun tecupar hoi to gentet hanalun sangka. Ubina jin ge hoi mendum. Gepru tu beruh gepru. Getanyang nalepi ya. Geso orang sakit kan pru heban bel lepi ya. Main game mu perang lapi di menti luar. Hai main game ba ape inyum. Kanup. Pat tanyo yang main tanyo budi ba tanyo dumpu ba tanyo tibo tanyo ukuran ya kemate lang ape mu perang ilua tanyo perasaan temati. Ate kenangnya Allah. Nali ke kamde, lagi modernnya generasinya, nyan yang gagal. Itulah produk gagal. Nyatanya baik gagal, kaji gagal go. Bopat yang hebat hat, tahu kedeu gembuk, ya dua bak kedai kopi go. Mita paket free. Hai jawab befi go. Uro malam minahana. Waktu tak semubut anak muda malam minggu 7 royak lain 4 bak wifi pubut lalengan chip nyo chip orangnya nyo adalah yang sangat membahayakan bagi generasi mak menyoronyan game pui kun PUBG kalalengan nyantiat uronyo kai tibit judi online yang bernama chip nyo adalah sangat bahaya golomna sejarah tengku pemain judi jadi orang kaya golomna. Ate tengah semayang ate lehoho tingat mentebohnya mekarat-karat ate semayang ndak jibu bagah dia butapo je luar. Mun ada semayang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi lah gede biat agak dah silap. Ate kada silap gedang barnya kalian. Kana moh silap. Akalik ko ke? Kanya dilap eh. Wartu 50 dah. Lagi yang pucik ya temayang ya cuah hilap dikhet bak mai kan pali. Apa yang kalian takutkan? Ayam tak kuliah, tak punya kerja, anaknya banyak.
Tidak risau dia. Dari sebab harus berani. Antum kalau dia anak gadis orang dengan di WA. Ukti bangun malam yuk. Apa? Anak orang ente bangunkan malam. Adikmu, kakakmu, ibumu tak pernah kau bangunkan malam. Dakwah ustaz, dakwah syaitan. Ladom perumah lih tam kawin lagi balum belidi. Iji tu muyo ke maji dumpu aja tak puau. Ke ma katanya. Tikrek aja kerung item pakai ladom. Ike punya model-model lagi nyauri nang ada pri yang utung. An. Nya, motu ya pegah. Nyo tungku kop dari darahnya. Empah dari ibabah bengah mantang je dah lak ngempulut. Ha ike. Katua ke gelung dia bang bertuah. Katua ke gelung pujut lalong apa tenjin. Jamun kaya. Jino ke giliran ro ne lalong ngam bungong kaya. Nyan lampat putih nyan mentang kasep mamada tenggu bertuah lampat putih. Nyan nan bungong tu masya Allah aleh sabuh nan bungong macam-macam tu nan bungong. Na pernah lun tanyong inan daerah Bang Dudung hotel lun tanyong inan. Nyo pun nan bungong nyo berita janda tu. Berita janda nan bungong. Nyo belarang no yang lagak pecut. Oh nyo air mata pengantin tunggu. Nah yang lebih parah nung kala ni samping na bungong raya di panjang lagi lidah panjang mudurau-durau. Mudurau-durau panjang ajuna di simete panjang lu tanya. Nyo pun nan bungong nyo nyan lidah mertua tunggu. Nyan kenyo wak pakai rumah tangga tapi gara-gara lidah mertuanya. Lidah mertua. Jam lagi ban motohi. Tinggi 500. Yu jauh liko di jauh ke. Yu rah pingan di jauh bu. Ngan ada wa tapi karu. Empakat ngan mai ya inca badengku. Keun bak mai ya jo badengku de tabo. Ampun lain je kurang thaboh je kurang lain je kebui. Rok kenau dayah tinggi. Mahan rugo kak patawanan kenau. Baik hanjan teruk urang yang mehi gagah becut urang luar daya kakak putabaro ke jelame bayu ke pijit hit yang penting bunyan lekau ipu belau ke batoko pedia kenapa tubuh mereka pikir kah bereh tat dunianya makin mahal akhlak manusia urangnya makin anjlok dok mahai akhlak dan minta judo tungku nyan yang kabutoi tamu jet tapi kerodro tu watet tanya tungku lago tungku hana berakhir mo cak om sabah mertep jula kan cukup mangat udip berarti lagi tanya tamu udip dengan kali nyan watet nyan tamai gekelema tu boleh awak jam lagi ban motohi tinggi 500. Yu jauh liko di jauh ke. Yu rah pingan di jauh bu. Ngan ada wa tapi karu. Empakat ngan mai ya inca badengku. Keun bak mai ya jo badengku de tabo. Ampun lain je kurang thaboh je kurang lain je kebui.